Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Bavandimwe mbahaye ikaze, reka tubasuhuze mwese aho muri, aho mwazukiye, aho mwirigwa mwese, reka tubifurize ibihe byiza, tunabaheze ikaze kubana natwe mu kiganiro kuri kamera ya Mukirambi TV 1 ndetse n'iya Umoja Wetu TV. Murabibona turi kumwe na Fande Rugabo. Fande Rugabo ni intwari, ni dubu, ni umutabazi mu Rwanashaka watabaye hano mu karere ka Minembwe avuye hanze muri Canada. Akaba yaraje kwifatikanya n'abanze agasuzuguro cyangwa se n'ubwicanyi bukorerwa ababyeyi muri gakondo. Aravuga ati reka nze nifatikanye nabo maze turasa umwanzi, twigizeho umwanzi kure, ababyeyi babyare, baheke, basinzire, bahinge, bakora ibyabo kuko bisanzwe. Reka mbaheze ikaze, ni Faustin Byiringiro, ndi kumwe na mugenzi wanje Hanga M7 wa Umoja Wetu TV, niwe turi kumwe tugiye kuganira na Fande Rugabo. Reka tumusuhuze. Fande muraho? Turabasuhuje cyane mwese. Meze mute Fande? Tumeze neza, nubwo habaye ikibiho c'imvura, dutegereje imvura ici ryabaye byinshi nkako zifite ikibazo, ariko ubusanzwe twebwe abantu amahoro. Ko Fande Rugabo buri musoye dukoranye ikiganiro wo yishimye. Igituma manishimye nuko natashe ndi muhira. Muri gakondo? Hano ndi muri gakondo ni wacu, muri iwabo burya ntaco twishimira nubwo baba buraye, ariko burara uri wanyu. Ikindi nuko ababyeyi uno munsi bahe baryama bagasinzira, mu igihe ca kera mu minsi ishize kuko mubizi nimwe mwari muri ahangaha, igihe ibyo byose babaga barimo birukanka uturago tubari ku mutwe. Rero muri iki gihe ni igihe cyo guseka, tunezerewe, tukanezezwa n'ibirimo biba, kandi twiteze yuko n'ubundi tuzogira n'insinzi ibi byose bigahagarara. Ngayo nguko ikiza gituma Fande Rugabo akenshi dukorana ikiganiro yishimye ameze neza, nuko ari iwabo, nuko ari kumwe n'ababyeyi, nuko hasomera karagi ubugari, agasomera n'amata y'inka za gakondo. Ubu ngubu ndango umaze kubona ko amata ari meza. Amata ni meza nubwo ataraba menshi. Taraba menshi mbadira. Acari ici ryinshi. Ariko nk'abantu bari za Biziba, abantu bari za Rugezi, abantu bari za Karingiri ya ruguru, ko baranywa amata menshi. Ababishaka bazogende rwose baje kunywa amata, ariko nino amata yahabaryoshe. Abari amata makeya aryoshe meza, zidafite indwara, wumva kuko nyine afite test nziza no mu kanwa. Rero rwose abantu bagume baze, imvura dore igiye kugwa, amata zo bari menshi. Ariko no kuvuga ko nawe uyiteguye ubu ngubu hano mu karere. Amata turayiteguye rwose, none se imvura nigwa nubwo inka zashize hakaba hasigaye nke, ariko muri nke y'Imana yadusigiye nizo dufitemo umugisha kandi tuzoyabona. Afande Rugabo turayanywaho make. Afande Rugabo uvuze za Rugezi, uvuga za Karengi, bihita bitwinjiza mu kiganiro neza kubijana umutekano. Nubwo wenda inka ziraho za Biziba, za Rugezi, hariya za Mikenke, umutekano wifashe gutunga mu karere ka Minembwe. Reka tubanze dusuhuza abantu bose, mbanze shimire n'abanyamakuru nubwo twabanje gusa naho tugiye mu bintu byo gutera blague, ariko nayo ni nziza yuko baravuze ngo guseka kongera indi imyaka. Ndabashimiye ku mwanya wanyu mwatanzeho kugira ngo muze kundeba, mwavuye kure, ubundi kandi no kugira ngo ari njyewe mutoranya kugira ngo tube twaganira. Hari abantu benshi, hari abayobozi benshi, hari abasirikari, hari abakuru, hari abanyoboye, ariko abo bose mwumva ko ari njyewe ngoza guheza ico kiganiro. Ndabashimiye kuri iyo opportunity mwampaye. Rero mu kugira ngo tubwire abantu bose abanyamurenge, arabari murenge, arabari hanze muri diaspora ya kure, ari mu bihugu z'abaturanyi, twagira ngo tubabwire yuko akarere kose kabusutse amahoro. Gutangira mu Rugezi, ukaja uruhande rwa Biziba za Gipimo, ukaja mu Marango, ukaja za Gahwera, ugasubira uruhande rwa Gakangara Gakenke, ugasubira za Karingi Bidegu, ukerekeza za Mikenke, ndetse no hirya yaho ukomeza ugenda werekeza ku ruhande rw'Indondo. Ko mu gitondo abantu bavuganye nabo bose bavutse amahoro. Gusa nubwo tuvuga ngo ni amahoro, ntabwo ari amahoro 100%, yuko murabizi ku munsi w'ejo twageze ikibazo ca drone yaje, yuko n'ubundi murabizi ko wa mugambi wa leta y'u Burundi na leta ya Kongo ugikomeje. Drone yaje mu gitondo kare mu masamo ya 2 around aho ngaho, itera amabomba igira ivyo yangiriza mu Mikenke,
ari byo dukomeza tubwira leta tubwira n'amahanga tubwira n'undi wose utwumva yuko nta munyamurenge ugira drone nta munyamurenge ushobora kwirasa kugira ngo tubwire abantu yuko ibingibi ni terrorisme gusa yuko urugamba bamaze kurutsindwa nibagende bahagarika izo ndege zabo yuko ntago zizafata akarere bateye bombe zibiri mu gitondo zangiriza ibikorwa remezo nubwo nta wapfuye ariko nanone abantu hari ibyangiritse ubundi iyo bavuga ngo ibyangiritse abantu benshi batekereza kuko gusa bagomba kuvuga yuko hari abakomeretse hari amaraso ari mava cyangwa bakumva kuko hari ama buildings zaguye nubwo hari izaguye ariko hariho no kwangirika psychologiquement mu mutwe w'abantu bateye amabomba hafi y'amaka y'abadeplace ni ukuvuga ngo bari abantu n'abantu bafite trauma y'intambara bapfushije abantu babo basenyewe bahunze ibintu byose byabashize bari abantu bafitemo ikibazo cyo gusubira kumva amabomba yaturuka muri leta asubira kuza abasanga bari mu gihe cyabo bahe bihingira ko baratera abandi baracari ko batema kugira ngo ibyo byose bikorwe rero twagira ngo dukomeze tubwira abantu yuko nubwo umutekano ari uko ngukumeze uno munsi nta sasu ryavuze ariko umutekano n'ubundi si 100%. Ikindi twamenyesha abantu nuko aduyi arimo yitegura hariho aduyi umurundi mwinshi wasubiye gusubira mu ruhande rwazana gatete urimo witegura gusura kugaba ibitero mu rugezi hariho aduyi uru ruhande rwa zero na ugababi ushaka kugaba ibitero kuri muri mikenke ndetse n'uturuka za gipupu hariho aduyi mwinshi windutse aturuka mu ruhande rwa bibogobogo bazamuka muri urushasha cyangwa hano muri mutambara bose bashaka kugaba ibitero ngo bakeneye gufata minembwe ico twababwira iyi ni minembwe yacu ntabwo ari igitega minembwe nubwo ari province cyangwa komini imwe y'u Burundi kugira ngo abarundi bihumbi n'ibihumbi utambutse hano gusa gato yawerekeza indondo nukuvuga ngo haramaka ibihumbi n'ibihumbi mu buryo bestima hagati y'ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 10 birenga by'abarundi hatarimo FARDC hatarimo Bazalendo n'intera hamwe n'abandi bose bafatikanye rero twagira ngo tubabwire yuko twebwe twaratashe kandi turi wacu ndetse nimbe njewe naratashe ariko abazeyi bacu baracari hano ibo ntibigeze bahava kandi ntibafite aho bazava kandi mwe abarundi mwe ntabwo mufite kubakura hariya kugira ngo mubajane igitega mubagira abarundi bene wanyu rero turi wacu mushaka mwasubiza inkota mu rwubati mukareka abantu bagahinga abantu bagakora imirimo yabo mbe muja gushakisha izo za Red Tabara n'abanzi banyu ntabwo tubibabuza nimunakenera kubikorera muri Kongo rwose n'amahoro ariko nimuheza abantu baca amahoro nuko nguko niko security imeze nukuvuga ngo isaha yari yose imirwano irashobora kuba ndabizi yuko hari communique yamaze gutangwa n'abayobozi ikomeza ibwira abantu yuko hari ibitero bihe byitegurwa kugira ngo bitugabwe ko turagira ngo tubwire abantu yuko iyo tubivuga buri munsi ntabwo twitera kugira ngo twiyice no kugira ngo tubwire abantu kugira ngo bahagarike ibyo bitero tubwira leta y'u Burundi ngo nibahagarike ibitero byose nibahagarike ibyo bintu byo guteruza abaturage bica abanyamurenge ntaco twenda gukora kandi ntabwo turi threat kandi ubwo twigeze tuba menace y'u Burundi ibyo ngibyo ni ku mutekano meze muri rusange ariko isaha yari yo yose turashobora kurwana mu bindi nuko nubundi turi mu mutekano mukeya w'indege za drone no mwijoro zari zihari nejo zararashe no mwijoro gejo zari zihari nukuvuga ngo buri munsi turara dushinyikiwe na za drone zishaka kumara umunyamurenge ariko ico twobabwira nuko babwira yuko ntaho drone yigeze ifata yego muzicuwo mushaka ariko igihari ico tuzotura muri minembwe yacu ndaga ngomba hari ikibazo nibaza izi drone nkatwigwaneho mushobora kumenya zituruka ni muri Kongo ni Burundi nkuko ukomeje kuvuga leta y'u Burundi cyangwa zituruka kuri point zero cyangwa mu rugezi hariya drone izo ubusanzwe drone zituruka mu bice byinshi bitandukanye drone ni za leta ya Kongo hariyo drone za leta ya Kongo hariyo drone z'abarundi hariyo drone z'abantu b'abamercenaires baje bari muri Uvira abandi bakambitse Bujumbura zose zihaguruka mu buryo butandukanye ariko hari drone zihagurukira Bujumbura ubwazo ziza zerekeza muri minembwe cyangwa mu tundi turere twose AFC cyangwa M23 MRDP zituyemo hariyo drone zihagurukira Kalemi hariyo drone zihagurukira Kisangani hariyo drone zihagurukira Kindu hariyo bwa drone butoya buhagurukira hano kuri zero nukuvuga ngo hariho n'utundi du station batangiye gukeka tw'abarundi dushobora kuba duhagurutsa drone za Muramza n'ahandi bakeka kuko bishoboka na hano za Bijombo butangiye guhagurukira rero izo zose ni zishinyikiye abanyamurenge ntituzi nibe hano harabaye muri Ukraine kugira ngo hagurutse drone zingana gutyo imbere y'abakecuru n'abana n'abamama ngo niho drone zingana gutyo zose zishaka buri joro haza zitatu zine buri manywa haza zibiri zigenda zitsimburana ntituzi ikintu cabaye muri minembwe kumva abana babo baratashe wabo bashaka kuko abavyeyi babo babaho ariko abandi bagahagurutsa za drone ibihumbi ngo ziturare hejuru zidushinyikiye kugira ngo zizoturangize ibyo byose ibyo mutekereza umugabo umwe yise umwana wiwe aramwita ngo si Bomana
sibo mana ukuvuga ngo namwe si mwebwe mana kugira ngo muzodukorera ibyo ngibyo ngo mutekereze yuko muzoziharaza kugira ngo zizoshire kandi ibyo tubabwira ko turavuga utumuti ejo bundi nazo zizoba zitagihari ntabwo mwari muzi kuko FARDC yari irahangahe zahava izi drone nazo zizahava gituma mutari mu gutera Bukavu cyangwa Goma gituma mutari mu kugenda gariho muja gufata kariho babanjirije ari naho hari n'imiji minini ariko nabyo ko turabifutira umuti kuva mu misiza wenda n'aya madrone azoba amateka ku banyamurenge ko tuzongera kuzibona cyangwa bose abanyamurenge bahumurike nubwo byotinda ariko gutabarwa kwacu kuri hafi nubwo bzoba bimeze gute turara nabi ariko hari umunsi ibingibi bizohinduka amateka tukaza turara tubivuga abantu baye bagenda turi kivunga duhe turara mu makanisa turara mu bitaramo twuzuye turi abasirikari basivile ibi byose byarahindutse amateka duhe tubabwira ngo ibingibi nta bizongera gusura kuba ibi bizoba inzozi tuzandike mu bitabo gusa ariko nta threat ikirimo ku banyamurenge ndi bagize ingenga bitekerezo iriya ideology genocide ribarimo ni ibintu by'amacakubiri zo kumva kuko mbega bishizemo ikintu ngo Tutsi empire mugari wabo empire Tutsi bumva kuko mu Rwanda ngo hari umututsi ino muri Est ya Kongo hagiye kuyoborwa n'umututsi mu Bugande hayobowe n'umututsi aka gace kose bagiye kukagira k'abatutsi bagomba guhaguruka bakarwana iyo niyo ideology ubusanzwe yatumye n'intera hamwe zimara abatutsi mu Rwanda rero kuvaho bafatiye leta y'u Burundi ikaba isa niyobowe n'abahutu bumvise kuko badashaka kuko kano karere kagomba kumva kuko koyoborwa n'umututsi kandi kumva ko umututsi bo kuri bo n'inzoka murabizi bagiye babivuga na president wabo ejo mundi yarabivuze aravuga ngo ese uwo munyamurenge ngabahehe ngo nta nitongagira azasa n'utarageze no kwishuri azagenda asome n'amateka y'abanyamurenge yuko birazwi yuko umwami wa mbere yabayeho mbere y'abapfurero n'ababembe rero ibyo kugira ngo azoza gukangisha abantu ngo bariya nta tongo rigira nico gituma bahagurutse kugira ngo baze hano ngo niho baje gufungira utekereze mu bijombo ngo niho baje gufungira umwanzi uzotera Burundi bababwiye yuko umwanzi uzotera Burundi azaturuka imurenge hari umunyamurenge uzuja gutera Burundi kugira ngo azafate se Gitega azafate Ngozi azafate Kirundo kugira ngo azahibemo nta tongo tugirayo twebwe amatongo yacu ari hari wacu ariko ibingibi bahe bakora barashobora kubyihenda yuko isi izizunguruka kurya izizunguruka bugaca bukira ni ku munsi umwe bishobora kuzobazungurukira bakaza kwisanga umunsi umwe intambara wabo ibingibi ntabwo bikanganye kugira ngo abantu babo babona yuko bakambisa aha ejo bundi twaba dukambise mu Burundi ntabwo tuvuze kuko twenda gutera Burundi ariko isi zizunguruka nubwo atoba twebwe hashobora kuba nabandi bashobora kuzohakambika yego fanda hanyuma waruvuze kubijanye ni byatwigwaneho hakaba wenda hana makuru aca ku mbuga nkoranyambaga avuga kubijanye n'imyumvikanire mike cyangwa se ubwumvikane buke buri hagati y'ubuyobozi bwatwigwaneho mwabivuga hiki murakoze cyane kandi ni ikibazo ciza reka tubwire abantu bose abanyamurenge bo barabatuye muri murenge bo barabatuye hanze kuko nubundi ariho dukomeza tubwira abantu muri diaspora n'ahandi ari naho cyane usanga ayo makuru menshi aturuka kuba bashobora kuvuga yuko hari ubuyobozi mu buyobozi bwacu hashobora kuba hariho amacakubiri ndatekereza kuko abantu bari mu kwihutira kurya ibyo munsi cyangwa kunywa amata y'umunsi ayo hejuru agihari MRDP ntabwo ifite amacakubiri kubera kuko dufite umuyobozi umwe gusa ari we honorable wacu Dr Fred Kaniki dufite ajo wiwe Alexis dufite secrétaire wiwe Kibasumba dufite n'izindi nzego nubwo hariho bamwe batarashagwa ku mugaragaro zose structure ikwiriye yicamo uretse nico dufite na deuxième vice président ushinzwe ibya gisirikari ari we afande general wacu hano Sematama na warahari abo nabagabo babanyabwenge bazi ico gukora n'umugabo uyoboye ingabo zose zituye muri wo plateau n'umugabo uzi ico gukora uzi operation hayakora idashobora gutuma utwo tuntu tuza tukinjiramo tugatuma abantu hano hanze aribo bavuza induru ikindi cya kabiri bazavuga ngo ntazize zibana zidakomanya amahembe haramutse habaye hakajambo ka divergence reka nkubaze habe namwe mwebwe banyamakuru ushobora kuba mufite abagore mufite n'abana nta munsi muza mugira umunsi wo kugira ngo usange hari akajambo kabaye wowe n'umugore wawe byenda ntimubyumvikaneho ese bituma mutandukana mukagenda cyangwa abantu bagomba gukusanya cyangwa umuhana wose ukaza kugira ngo baze gukemura ko kandu haramutse habaye hakabazo narabyumvise abantu bakavuga Kibasumba ndiyumvikana madamu Kibasumba ndiyumvikana na Dr Fred Kaniki nimbe hoba hari n'ibyo bashobora kuba bapfa
bashobora no kugenda bonyine bakabyicarira bakabirangiza ntabwo ari ku polemique yo kugira ngo abantu baje mu social media tuje kuri za YouTube abantu bavuge mureke mbabwire aya na makuru yakagara kahagurukiyeho kugira ngo kabyinjizemo nk'icacu propagande yo kwereka abantu yuko harimo amacakubiri nimbeho bahari hako batumvikanye barakicarira nk'abayobozi bakagakemura hariho n'umuyobozi wundi ubungiriro wa gisirikare nubwo mubona ibi byose bihe bikorwa gutya nukuvuga ngo siège nkuru ya MRDP iri hano mu Minembwe aha niho hari chef d'état major niho hari inzego zose za gisirikare bariya ni administration politique ariko isaha yose ndabizi yuko badashobora gufata na decision nimwe ibo wenyine ata province sinzi kuko ashobora kwicara bari abantu intambara zabaye hari amacakubiri ngo namararicaye erega hariho n'inzego zishobora no kubicaza bibaye ngombwa bakavuga ati mwese nimubeguze nimubashire hariya ubwo nimbeho baharabayeho utujambo twukongorera cyangwa aho baharabayeho kwa divergence two kutumvikanaho duto muri leta uzogenda uje muri parlement ya Kongo bafata intebe bakaziterana ibicika bikaba intambara zikaba abantu bagakubitana amakofi gituma induru zitaravuga ngo baje ku social media hano baze kuvuga yuko muri parlement habeho amacakubiri abantu barabikoraga mu gihe ca 1+4 murabyibuka Kabila uyu nguyu Kabila Joseph yigeze kurasana na vice president Jean Pierre Bemba ibyo ngibyo si ibintu bisanzwe tibasubiye kugaruka bakamarana za manda zose zigashira rero abantu bazozarika kudramatiza ibibazo nta bibazo dufite muri MRDP acukira kora neza uruhande rwa gisirikare rumeze neza uruhande rwa politike ko rurakora nubwo ibintu byose bitokwera ngo de uretse nibyo ese uko Kinshasa birera ngo de ese ibindi bihugu muri Amerika birera ngo de ninde wababwiye kuko byose byera ngo de ibyo ntibikunda ariko ntihaboneka nakajambo abanyamurenge dusigaye dukunda kuvuga nimba ari YouTube dushaka kugira ngo tubone viewers twebwe muri MRDP duhagaze neza kandi ibyo ngibyo ntabwo bibareba mureke mbabwire neza izi nzego zifite inzego zazo zishobora habayeho conflict interne ibareba bonyine bashobora kugenda bagasolvinga problem ibo bonyine bidasaba kugira ngo tuzane polemique y'abarwana shaka ku isi yose muri diaspora zose nizihaguruke hari igice cha madamu Kibasumba hari igice madamu Kibasumba ni secrétaire undi ni president ni gute bovuga ngo mu barwana shaka twese umwagira igice cy'undi akagira igice cy'iwe aya magambo ni propagande nabwiye abantu mu kiganiro kende nakoze ndababwira ngo akagara kagira inzira zimeze nka kurya kwizimbeba iyo bagerageje imwe ntikunde bazabagerageza iyindi iyo bagerageje iyi ngiyi ntikunde bazabagerageza iyindi mwarabibonye ejo bundi muri ibi by'umweru bingahe batangiye kwatakinga mwebwe amacano ya YouTube muri ku rugamba se ko murarasa ibyo bahe bashaka no kugira ngo bacemwe abantu barakoze ejo bundi bari mu matora ya Mahoro Peace Association muri Amerika umuntu uri Kinshasa agakora influence yo kugira ngo bazane amacakubiri muri Amerika ikintu gusa communautaire mbega association y'abanyamurenge ya diaspora muri Amerika bizana polemique induru ziravuga ariko wasinze yarasinze kandi agomba kuyobokwa bagende bamenye yuko ubuyobozi bwamaze gutogwa n'Imana ibe yabutoye yabuhaye umugisha rero abantu nibareka ibyo ngibyo nibabaheza umwanya iki nico gihe cyo gutangira kugira fondation y'ubutegetsi bwabo nibabaheza umwanya rwose bakore ariko ibyo byose ni rimere zo kugira ngo bacemwe abantu cyangwa babace intege abarwana shaka bagire ngo none nta kintu giye gikorwa ariko ibintu byose biri ku murongo kandi haramutse hari nagahari nigashake kabigahari ari gatoya bazokicarira interne mu buyobozi bwabo bwo hejuru bagekemure ari ntanduru kandi nimbeho bahariho bamwe mu bayobozi bashobora kuba babikora twobabwira kuko ibyo ngibyo byohagarikwa rwose yuko ibyo ntaco zo kumarira iciza nukwishira hamwe wabubonye yuko mugenzi wawe bazavuga ngo abakirana bavukana bazaberekana ko ukamubwira ati ntugwe muri uriya mwobo utaza kuvunika kandi muhemukirana kugira ngo musinde rero iyo si impamvu byotuma abantu bobigira polemique nta kibazo gihari reka mbere ko wenda tucyo kubindi bibazo turangiza ikiganiro cyacu fande reka tuje no ku macakubiri hagati ya M23 na twigwaneho arizo zigize alliance ya Fleuve Congo cyangwa AFC ibi byose njyewe mzita yuko ari comedy gusa YouTube nayo yabaye nziza kugira ngo ituzanire amafaranga kandi amafaranga turayakunda nta muntu wanga urufaranga yani uzurukura no mupfuko habe n'umwana ukabona ari rukanse kuza kurutora hari umuntu wanteye inkuru bushize arambwira ngo habe n'imbeba yija kurya urufaranga izirya hari nimero nukuvuga ngo ikunda nimbe ari hahandi nimbe handitse $100 karya gace ngo nikizicakira kandi kiri nimero ivuyeho urufaranga rubeta gifite agaciro ikindi gice cyose ngikagitaho ngaho ikamira kandi kinimero nimwe mushaka kumira nimero z'amafaranga nta kibazo tubifite ariko ibi zose tubyita yuko ari comedy bazomira nimero ariko urufaranga rusigare hariya ico twobwira abantu
AFC n'umwivuri urimo ivyama bibiri, harimo nibindi vyama z'abandi ariko badafite igisirikari, ariko harimo M23 ifite n'igisirikari cabo, ifite na chef d'état major ariwe muzi Afande Makenga, dufitemo na MRDP twirwaneho ifite igisirikari cabo sha twirwaneho gifite na chef d'état major wabo Afande Sematama. Ivyo birazwi ni confirme nta nubibaza. Dufite ba president bacu, dufitemo president Dr. Fred Kanyiki, dufite president wa M23 ariwe Bertrand Bisimwa. Hariho n'izindi nzego zose zo biza gisirikari, zo biza politike, zose zikorana. Hagasubira akabaho na top ari yirimo AFC ikuriwe na Nanga. Nanga nawe dabora ba vice president baya mashaka yombi Dr. Fred Kanyiki ndetse na Bisimwa, abo nibo ba adjoint ba Corneille Nanga muri AFC. Alors abantu ati bafitemo amacakubiri daboro kuki buri muntu wese na buri shaka ryose ririgenga, ari uburyo financially bose bafite amafaranga yabo, bafite uko babikora, bafite uko bagura ibintu byabo, bafite uko bajera igisirikari cyabo, bafite uko bajera politike zabo, ico gisho kikarangiza. M23 na ifite structure yabo imeze nk'iyo, bose raporo bakagenda bakayijana hari hejuru. Bano bantu bombi bashobora gupfiki ico dusangiye ikintiki, dusangiye umwanzi umwe, kandi ni utuma dusangira operation imwe yo kugira ngo tumuhashe, kandi uwo mwanzi nta wundi n'umwanzi wahagurutse kugira ngo agire gute atumareho twebwe cyane abameze gute twebwe batutse muri Kongo, ko nitwe tugomba kwirukanwa, nitwebwe tugomba kwitwa abanyarwanda, nitwe tugomba gusenyerwa, nitwe tugomba kwishwa tukaribwa, nitwe tugomba kugira gute. Ivyo byose nivyo byagize, nivyo byatumye duhaguruka kugira ngo tubeho. Ntabwo twahagurutse kugira ngo tuje Kinshasa kuja gufata imyanya ya Bakisekedi n'abandi, ariko twahagurutse kugira ngo tubeho ubuzima bwacu, yuko nimbe bahebirukana so bakicanya uko bakica sogokuru wawe, bagatwika itongo, bagatwika inzu yawe, bagafata umwana bakamutema, bakamutwika, bakamurya. Ntabwo tuzogenda ngo dushira amaboko mu mifuko, ntabwo Afande yaravuze ataragenda Imana ikomeze mwakire mu bwami bwe, aravuga ngo ntabwo tuzohora dutega amajosi ngo bagume batwice. Mureke tubwira abantu yuko nizo mpamvu zatumye duhaguruka. Rero bashaka kutubibamwe amacakubiri kugira ngo berekane yuko hari ibibazo. Ejo bundi tuzamukana na Fande General Makanika, General Sematama Imene. Twaraje tuzanana ni batayo ya M23 yari kuriwe na Fande Gakufi Colonel. Nimbe twari dufite amacakubiri kubera ikibaduhaye iyo batayo kugira ngo iherekeza Fande Bugeza na mu Minembwe. Murayizi niyo yaje irazira rwana ikora operation kugeza tugeze za Rugezi. Ejo bundi bavuze yuko igomba guhaguruka, yuko Afande bamuhaye yindi myanya kandi agomba guhagurukana ni batayo yiwe. Bahagurukije ibatayo ya Fande ya Colonel Ndabakasa. Iraza ya M22 twama twicara. Mureke mbabwire yuko twebwe duhagaze musimamo ni ule kandi Afande Sematama na Afande Makenga baraganira, bakavugana ibyo bumva bagomba guhuriraho, ubundi n'abanyepolitike nabo bakaganira. Icama nta cama gifite amacakubiri haba n'umunsi numwe, bagomba kugenda bakamenya yuko buri cama cyose cigenga, kandi twese dufite aho turubura raporo, kandi abo ngabo nuko dufite ba president bacu aribo ba vice president ba AFC. Rero ivyo ngibyo byose ni propaganda, njewe mzita kuko ari babanzi baduhagurukiye kugira ngo badusenye, barimo iyi leta, barimo bene wacu abanyamurenge, aribo bagenda bakavyinjizamwe abantu bakababwira ati kwanza biriya nta nubwo ari byo, kwanza daboro na MRDP twirwaneho nta nubwo ari muri AFC. Ariko abantu bari mu kuryama mu gitondo bakarota. Afande ubwiwe yarakoze declaration ku mugaragaro, avuga yuko twinjiye ubunyine twinjiye muri AFC kandi duhagurutse kugira ngo turwanye leta. Ese bari bumviye indi declaration ya Fande isubira ku demanti sibyo ngivuge ngo twari twagiye muri AFC noneho ubunyine ntabwo tukiyirimo twayivuyemo, ubunyine dusigaye twigenga twenyine. Ariko mu gitondo ukamuvyukana amagambo kugira ngo creating polemique mu bantu ngo kwanza biriya nta nubwo ari byo, bamwe ugasanga ko bara creating ngo naka ngo ni uyirimo ngo ariko nakibwe nta yirimo. Dufite MRDP imwe, dufite M23 imwe, dufite na AFC imwe, twese duhuriyemo, naho ibindi byose birigenga kandi abantu bareke kuzabazana amapolemika atabaho. Ndagira ngo wenda urangize mbere ko mugenzi wanje akubaza ikibazo. Niki wabwira umuntu wese wicara agatekereza ko agomba kuzana amacakubiri acisha kuri social media, ashaka kuzana ugwango hagati yanyu mwenyine, ndavuga twirwaneho ndetse na M23, ijambo ushobora kumubwira kugira ngo noneho agenda hebe burundu kwibyo avuga bitazamuhira? Tugize iminsi tubabwira yuko ico twahagurukiye kurwanira, impamvu zatumye duhaguruka kugira ngo turwane. M23 igahaguruka ikarwana, MRDP igahaguruka ikarwana. Iyo mpamvu kuwayimenye neza
n'ubumara murimo budashobora gutuma ahagurukana yindi mpamvu yo kuzana amacakubiri mu bantu. Nabwiye abantu ndababwira ngo twirwaneho uyizi neza uza akamaro yamariye abaturage bacu. Uwo muntu yamaze kunywa isumu idashobora kumuhindura kugira ngo ahinduke ubundi muntu. Ico twogira ngo tubabwire ni mugende muhebe mumenye yuko ishaduhagurukije twebwe tuzokegeza kwiherezo ryacu kandi nta kindi turwanira si imyanya ntiturwanira amafaranga nta mafaranga ari mu minembwe nta mafaranga ari mu rugezi nta mafaranga ari rucubu nta mafaranga ari kamanyura ariko ico duhe turwanira no kugira ngo tubone umutekano wacu abantu bacu bagende nk'abandi abantu bacu bige nk'abandi abantu bacu bazunguruke bakore business nk'izabandi abantu bacu nabo babeho nk'abandi bagira agaciro abantu bacu bamenyekane ariko ntituzobaho ngo tubeho ngo turabashitsi abana abanyarwanda none muri abakongomani ejo mu gitondo baduhindura abanyarwanda noneho abandi bamwe iyo ugeze za Kaleme bazakubwira ngo umurundi bazogwiraho ngaho noneho batwita abasomali abandi bazogeraho batwite ndagira ngo simbizi abasudani abandi bazoruha batojane ndaga muri Ukraine ko turagira ngo tubwire abantu ngo nibave muri confusion nime mwaragerageje ivyo byose mukazana ibirungo by'amacakubiri muzogende muhebe yuko ivyo ngivyo ntibizokunda yuko twebwe impamvu yotuma ivyo ngivyo bitaba nuko dufite impamvu ifatika impamvu yacu nukurwanira kugira ngo tube ku butaka bwacu yuko nta handi tuzoba ntabwe tuzaduhararira ntabwe tuzadutera kugira ngo tumwimuri wabo yewe naho dufashe tuzatubana nabo ibukavu se nukuvuga ngo nabanyamurenge n'abanyamasisi bariyo ibukavu ntibwuzuyemwe abashina babembe n'abafurero n'abandi bantu bose Igoma se nukuvuga ngo nabo ngabo nabatutsi gusaba burimo Masisi na Rucuru nabo ngabo bonyine babirimo ese ubu nyine hano mu minembwe ni twebwe twenyine gusabanya murenge duhari nta bapfurero bahari nta babembe bahari ariko nugenda ukamanuka ukikano baraka ukikibuvira usanga ni intambara n'umunyamurenge uhari karasohoka ngiryibuye ni musirikari bahatumye bagasita ugasanga ko barabirukana karagenda hayagenda sitara what is it ntabwo ubwo ari bwo butegetsi dukeneye kuzobamwe dukeneye ubutegetsi bwo kubahana umuntu yubahikiremwa muntu tamugenzi we nimbura umubembe ugakora ibyawe ukabikorana umutekano mwiza hamwe mu banyamurenge nimbura umunyamurenge ukaja mu bapfurero ugakora mu mutekano nimbura umupfurero ukaja mu bashi uri mu mutekano kubera izo mpamvu nizo tubwira abantu ngo nimureke kutuzana mu tuntu tw'amacakubiri twaraturenze turiya ni dutoya cyane aho twebwe tugeze ahantu ho kumva kuko tugomba kuzogezaho twexpendinga inoye newo yacu tukagera za bibogo tukagera imirimba tukagera inganji tukagenda tukaza tugera za Kamituga tugahura nabo muri M23 nabo bakagenda bakazaseruka za Ituri tugahagarika ADF naro tukava muri biriya ahasigaye tukazamura igihugu cacu kiratunze turashaka kugihindura paradiso nimushire inkota mu bwubati wenda akandi kabaze ku masiko uvuze General Gasita ndibuka wabyakiriye gute nka Rugabo ndabivuga muri aspects zibiri iya mbere narabishimye ushimute narabishimye kandi ndaturika ndaseka ndanezerwa ahubwo nkaza mbanza nkareba ifoto ya Gasita kumva ndanezerewe cyane nasubira kurangiza abazarendo bambaye ubusa n'amapapa ngo ko baramwirukana hagenda sitari buvira afite pasaruje hano ku rutugu n'ingofero itukura nk'iyuriya muhungu wanje numva ndanezerewe cyane igituma byanejeje niki suko nanejejwe yuko Gasita biriya bintu bimubaho kubera kuko nishimira ibibi bya Gasita biragatsindwa kwishimira ibibi bya mugenzi wawe ariko biriya zatanze message nziza kugira ngo bariya batazumva ibyo turwanira bagende bavyakira iriya ni message d'abord nta nubwo bazabikorera tibamenye makuru ahubwo badukoreye akazi kari akazi badukoreye niko twakagombye gukora ariko ibo barahaguruka barakadukorera turabashimiye cyane bazalendo kudukorera kuri ako kazi rwose ntabwo ari bibi kugira ngo mwereke amahanga yuko mutadukunda noneho n'umusoda wanyu wambaye pasaruje ko muramwirukankana reka mbabwire nakandi kantu mutamenye ejo bundi muniga ntama yaramanutse na ntuze na Shikiro bambara amateni y'abarundi murabizi yuko baje basigaye bakorana n'abarundi ngo baje gusenya twirwaneho bamanutse bageze yajya kugataka he bamanuka baje buvira abarundi ati mugiye he bandi ati tugiye Bujumbura whatever sinzi ibyo bari bagiye gukora ntabesha bye ndibyo bari bagiye gukora nubwo ntabizi abarundi ati reka Gasita hano yarapfuye ibuvira none namwe muje kuduteza izindi ntambara nayo mazuru yanyu abandi ati twambaye teni y'u Burundi ati kwambara teni y'u Burundi sico kibazo nimumara murambara mazuru se manini mureke tubwira abanyamurenge yuko ibyo tuzatubwira abantu nibagaruke barabazamura baraje ubu nyine bageza ahangaha hafi abantu ubu nyine ntibashobora no kugenda ngo banyure hari ati barabatera babuze inzira basubizayo ati Gasita yarapfuye ari umusoda wako kanswe mwebwe n'abarundi bari bisunze baravuga ati ntibishoboka babarundi bazababwira ati amazuru yanyu ko marabona ngana yacu
ni muzamuke nkeka muhanze muje kwibagisha amazuru my friend tubiriya nivyo gituma nkubwiye iyo ni aspect ya mbere yo kwerekana kuko tugomba kubwira amahanga tubereka yuko nubwo yo bari umusoda wa Kongo iyo uri umututsi uri discrimine nubundi barakwanze ikindi cya kabiri mbivugamo nabigayeho nukugaya abakongomani yuko ntibagira analize ya kabiri ngo bavuge tuyu n'umusoda wacu wamuhesha agaciro biriya navyo birashobora kuba intambara nziza yo kwerekana ati dora ahubwo n'umuntu wabo turabana ariko abakongomani bakagenda bagatekereza nabi ugasanga kera barahagurutse baragumutse hari abapfuye bicishije bagenzi babo babinisa kabari abantu bose bapfuye abakomeretse turabaririye n'abakongomani bari abana bapfuye by'ukuri tubabajwe kandi twifatikanyije n'imiryango yapfuye yuko biriya ntimwari mukwiriye gupfa kumuzira yuko umuntu ari umututsi ariko nubwo ibyo ngibyo navyo twabigaye ariko kandi reka bagende basobanukirwe reka tubwire utugara tubwire bari bose bahagurutse kugera bisungiriya leta ta leta dufite ahubwo twabanye imfuzi ta leta njewe nzambwira abantu ngo ndi imfuzi yiyi leta yuko ntabwo ari leta yacu nico gituma bigomba kubaho muri ubwo buryo ibyagasita rwose njewe ni muri ubwo buryo navyakiriye yego fande byose bigiye gusa kimwe n'ibyagasita kuba umuntu nga Patrick Kigofero twabanye inzi cyane fande kandi wakoreye leta munsi y'idrapo mu gihe kingana kuriya agapfa akiri mu murimo wiwe yamara agashinyagurirwa ku murambo we biteye agahinda kandi reka mpeze Paul umuryango wiwe nubwo yarari muri leta ariko n'umunyamurenge mwene wacu mpeze Paul umuryango wiwe wahuye n'ibibazo bingana gutyo cyane cyane abana biwe bapfushije nyina na se ku munsi umwe ibyo kuri tugomba kugira umuntu tukanamenya yuko nubwo yo bapfuye upfa wese agapfa karengane cyangwa akaba yokorerwa bimeze kuriya nubwo yo bari atari n'umunyamurenge uwo wese agomba kuvugirwa yuko buri yasuga umuntu nibyo byatumye nibyo baya bituma duhe turwana nukugira ngo umuntu agira agaciro apana umunyamurenge gusa apana umututsi gusa n'umukongomani wundi wese usanzwe agomba kugira agaciro mu gihugu ciwe ico twobabwira rero niki nuko gina tubabwira ngo ribabirebereho yuko ririya rigomba kuba risomo nimba umuntu yaraguye hariya ntiyanaguye daboro no ku rugamba iwe ni accident yarakwiriye guhabwa honere zose za gisirikare daboro n'umufisier supérieur warakwiriye guhabwa honere zose za gisirikare ejo bundi hapfuye generale apfa gusa yaragize crise zenda cardiaque yo yaragize crise yihe ahita apfa ariko mwabonye honere bamukoreye gutangira ibujumbura kugeza ibuvira ariko umurambo we baza kushinyagurira biriya byose n'ukwerekana urwango banga umututsi mureke mbabwire habaho gupfa habaho ndetse no kwica umuntu arashobora gupfa byo kuri ukamubona hari ukavuga turiya muntu ndamwanga n'umututsi reka murase ukamukubita isasu ukamwica wamara kumwica ariko karengeza amurambo we ukawushira mu isandiko kagwenda kwamba ubu kimubahirije ariko iyo ufashe wa muntu ukamurasa warangiza kumurasa ugasura ugafata ingingo ukazitemagura warangiza kuzitemagura ugasura ugafata ukamwica iriya ni genocide ni ideologie mbi d'abord irenze urwango irenze no gushinyagura nukuvuga ngo kurashinyagurira abantu ugashinyagurira n'umuryango nukugira ngo hahamura abantu wice n'ibitekerezo by'umuntu nazo zareba biriya bintu agire trauma umuntu yikubite hasi umuntu akwere reka tubwira bagenzi bacu bakiri muri leta ni murebe iyo leta muhaye mwicara muhaye mukorera ni murebe ibyo hayi bakorera kandi abihaye ikorera ni mwebwe nizangabo zanyu zikiri muri leta ico tubabwira niki ni muve muri iyo leta iyi si leta idushaka ni muze dukora ikintu kizotwubahiriza aho tuzicara twagubwa neza dufite abasirikari bacu bari Kinshasa baba general nabandi baba officier supérieur n'aba officier subalterne barunze Kinshasa bashize dispo gusa ngo uyu nguyu ngo yigeze gukorana na RCD uyu bakamamugira ucyo ngagira izuru rirerire ngasa n'umunyarwanda uwo akaba discrimine agakugwa mu mwanya ibyo byose nibyo byatumye duhaguruka ni message yo kubabwira yuko ari yo mpamvu niyo koze nini yatumye duhaguruka tugafata intwaro iyi leta ihindutse ikatubera umubyeyi natwe twogibera abana ariko mu gihe yanze yuko itatubera ababyeyi natwe ntituzobera abana umuntu watwanza akatwangaza akatwica akatumara rero bavandimwe mukiri muri leta uyu niwo mwanya wanyu wo kuba mwoza tugafatikanye kugira ngo twikureho ingoma y'igitugu yatwisha akatumara nakoze cyane Fande Rugabo turagushimiye cyane reka tugire message ya nyuma ushobora kugenera noneho abanyamurenge b'abasivile bari hano Minembwe hanze ya Minembwe ugira ubutumwa bagenera bujanye n'agakondo yabo yuko turi bugere kuri point yo gutanga message hari akandi kantu nashakaga kuvugaho cyane kavuzwe nako zenda bashobora mwakibaga bari kuri kangavuge ko gasa naho hari amacakubiri mu barwana shaka
dufite abarwanashaka b'ingeri zose zishoboka. Dufite abarwanashaka bacu b'abasore n'abasaza bahagurutse bafate intwaro, bamwe batari n'abasirikari n'abandi bari mu gisirikare bakivamo, baraza bifatikanya n'abaturage baja kuri ino misozi batanga ubuzima bwabo kugira ngo ibo bapfe ariko abandi bazabakurikira bazobeho. Abo ngabo barahari, nibo batumye no musito wahe duhumeka, nibo batumye no misozi inka zihe zigenda zigataha, nibo batumye abakecuru bacu bahe bahinga bagataha, nibo batumye abana bacu bahe baja ku ishuri no munsi bagataha. Abo turabashimiye, turanabihangarishije, nubwo hari intwaro zaguye ku rugamba, ariko abo n'abagabo bahagurutse kugira ngo umurenge n'izina ry'abanyamurenge ribeho. Abo ndabashimiye, kandi abo nibo barwanashaka ba mbere duheza umwanya wa mbere wo kubaha, kugira ngo buri muntu wese ahari nuzoza uhura nabo uzozuvuga tuyi muntu ngo kubahirwa yuko yemeye gutanga ubuzima uretse Yesu Kristo tuzatwumva. Abandi bakabiri ni mwebwe mwahagurutse kugira ngo mutange ubuzima bwanyu, ariko kugira ngo abandi babeho. Dufite abarwanashaka b'abaturage bacu batuye muri Minembwe banze gutererana igihugu. Umugore agahungana karago akaza agasanga inzu yahiye akubaka agahema, ariko akanga guta kuri wa musozi we wabo. Umusaza agahaguruka akagenda kishisha mu gihuru, mayi yasubirayo akagaruka agafata umushashi akawurya n'amazi akabari byararira. Dufite abamama bagize igikoma bakurikira abana iyo bari ku rugamba kugira ngo batagumwuma. Abo nabandi barwanashaka. Dufite abandi bantu bafashe imyanya yabo, abapasiteri n'abandi basenzi baje mu matayu barapfukama barasenga. Abo bose n'abarwanashaka b'indi zego nabo bahagurutse bafata umukingi wabo, buri muntu ku mwanya wiwe, buri muntu ku mwanya wiwe. Abo bose barakoze kandi nabo gushimirwa. Dufite abarwanashaka bafashe bari hanze muri bino bihugu zose guturuka za Amerika n'ahandi, bafasha amafaranga yabo barayatanga kugira ngo bano bantu babeho. Mumenye, mureke mbabwire yuko muri iyi si ndibaza yuko nta handi hantu wigeze kubaho aho umuntu ashobora gutungwa n'ibyo kujya bituruka hejuru kujya kwinyoni uretse mu Minembwe. Nabwo bagera aho ngaho babona ibyo ngibyo bihagije nabyo barabikata. Umuntu akaza atungwa n'ibyo kujya biturutse Bukavu gusa ngo ni indege anaho imodokari ntibiri bukunde, kandi no guhinga ntahayahinga. Ariko abantu babaho yuko Imana igira inzira ibihumbi zo kugira ngo izo abo bose bafashijwe n'abandi barya bose barwanashaka bari hanze. Turabashimiye mwebwe mwese mwahagurutse mugatanga amafaranga yanyu, mwari mukuri guheza abana banyu kugira ngo bagende abo mwari mukuri guheza abana banyu bakagura amamodokari, mukagura amazu meza, mukambara neza, mukagira gute, ariko mwikuraho ayo mafaranga kugira ngo abandi nabo babeho. Ndabashimiye rwose, ntako mutagize. Nimba Minembwe ubu nyine kiriho, hariho umukingi wanyu. Mwatumye abana biga, mwatumye imiti igurwa, mwatumye ibyo kurya biva Bukavu ku ndege kubera mwebwe, mwatumye abantu bagenda bagura ibyo bari bakeneye, abari bakeneye amata kugira ngo batarwara bwaki. Ibyo byose byaraguzwe kubera mwebwe. Abo n'abarwanashaka kandi nabo bahagurutse, kandi dushimira. Ariko biratangaje uno munsi, nubwo tuvuze ngabo byose byarabaye, ariko ari utaratanze n'urufaranga rwiwe, ariko abanyamurenge bariho. Mwibuke ijambo rimwe Esteri Imana ngo yabwiye Esteri, Mordecai yabwira Esteri, arabubwira ngo nubwo bitokunyuraho nutagira ico ukora, ngo Isiraheli cyangwa bana abanyesiraheli abajuifu ngo barashobora gutabara bitakunyuzeho, ariko wewe n'inzu ya so muzorimbuka. Mureke mbabwire, mwebwe mutagize ico mutanga, isoni zizobakora, kandi gutabagwa kw'imurenge kwarabaye. Abanyamurenge bazabaho, ariko isoni zizogukora yuko uzozuvuga ngo ese njewe niki nakoze mu gihe cyari gisangiye kingiki. Rero umuntu akamazuka mu gitondo ngo abarwanashaka ngo bagize kibazo ngo bacitsemo. Nta kibazo c'abarwanashaka gucikamo. Abarwanashaka kubo bogira amagambo bavugana birasana bya bindi naza mbabwira bya MRDP ngo mu buyobozi bwabo bagize kibazo. Abarwanashaka bagize ibyo bavugana ntibumvikane, njewe nawe tuvuganye ijambo ntitwumvikane. Dufite uburyo bwo kugicarana hariya tukagenda tukaganira tukabirangiza, ariko abarwanashaka barahagaze bari famu ko bararwana, ko barakora buri munsi, ko baratanga imisanzu yabo buri joro, ko barakoresha amanama, ko barasensibiliza. Ni nabo bahe bakora, nibo nabo bahe baza muri politike iyacu ya MRDP. Rero bazozabuzuka mu gitondo ngo kera byacitse yuko gano nakagara kabakabonye topic yo kuja kuri za space n'ahandi no kuri za YouTube kuja gushaka aya mafaranga. Ibintu byakomeye hari. Abarwanashaka barahari, kandi kugira ngo mbanze mbabwire neza mbamara impungenge. Nta murwanashaka uri muri Amerika wavuye mu kazi mu gitondo nubwo yatanze 50 ngo avugane n'uwundi uri muri Canada ngo bamavuga yuko abarwanashaka bagize kibazo. Nimwumva yuko umurwanashaka uri mu Rugezi yagiranye kibazo no murwanashaka uri mu Mikenge, uwo munsi abanyamurenge bwose nimushake muzoje ku mavi.
ariko abo ngabo bahaze kugira ngo yamabyuka mu gitondo ngo nanje ndi umurwana shaka kubera kuko nza ntanga ntabwo tuzokangwa n'ibyo ngibyo kugira ngo uvuge amagambo yo kuza kuducamo ico nubwira abarwana shaka ndabizi yuko ntakibarimo kandi nibe hari mwishacu na propaganda y'utugara yuko nje wibi zose ndabizi yuko hari ibi biri inyuma burya nta muntu uzugira nabi satani itamwishe inyuma tibibaho taza bibyukana ariko yuko tugira umwanzi n'abazimu batebera iruhande yagira ucyuka mu mvusubije mugenzi wawe nabi ukaba umuhindura ndetse ubaye ute nawe akamuvuga ati mbabarira sinzi uko nari mbaye ni mureke mbabwire yuko propaganda utugara twahagurukanye inzira iyo ari yo yose njewe uhawe ubabwira none naraje ngo ngere hano utugara tukaza duhamagara umugore wanje kuza kumubaza ngo se ngo kuriye yagiye mwabivuganye mureke mbabwire bavandimwe no mu masahani muzopfundura musanga utugara turagaramye nimwo turi abantu uzozugira ngo uragira guki ibintu byose ngo nimwo biri ibintu byose ugasanga abarwana shaka bacu barakomeye kandi nimbe hariho umurwana shaka ejo bundi hari umurwana shaka ngo nimbe yaravuze akajambo gato ya Michael abantu bamahaguruka induru ziravuze bangwe bageze gute mureke mbabwire Michael no murwana shaka umugabo twemera hano muri Minembwe turamwemera imurenge wacu nimba tumwemera imurenge wacu akaba yarakoze akazi keza yarakoze propaganda nziza akatangisha amafaranga hari ahantu yigeze kugera iwacu baratanga mu muhana kapitali w'utugara batanga 220 kubera ibintu bya mobilisation ya Michael nimbe yagize kosa ni mumuhagurutse ni mumuzane mu mushire mu muryango wacu twirwaneho mu muhanure mu muhane mu mukubita inkonji mu bubwira ngo tugasubire gukora ibi ariko mu musubize mu murimo muragenda mu muhindure cyangwa mu kubite mu kakabumbu mu muhindure umwanzi Michael nava kuri urya mukinguzo ushobora buri muntu wese afite ibyashoboye Michael ashobora kuba ashoboye kumobiriza nawe ugashobora ikindi ugashobora kwandika ariko ico mbwira abanyamurenge no kugira ngo mbahumurize ntabwo abantu abarwana shaka narababwiye ngo abarwana shaka bamaze kumira ubumara bwo gukunda igihugu cabo bamaze kumira ubumara bwo kugira ngo bazorwanire wabo kugeza kwiherezo bamaze kumira ubumara budashobora kugeza kukanda kuvuga ngo kukera twacitsemo ni social media izi dramatize ibibazo bigahinduka none ko barageraho bakamurundaho nibindi ngo ntabwo ari ikibazo ngo ahubwo ngo afite ikibazo cy'amafaranga ntashinzwe na finance ntazi ni ifaranga zeze zinyura ariko ugamusanga kera bandi ubwo twa n'utugara duhe twinjiza mwayo magambo kwa kundiga none bamaze kubona icupa ko baraguma gusukamo cyangwa umuriro ko barasukamwa amavuta reka mbabwire yuko abarwana shaka bahagaze kandi barwana shaka mwirinde hatazagira umuntu uzobashira mu icacu ryo kubacamo mugende muhaguruke nimbe umuntu umwe muri mwebwe uwo nguwo ni we bavuga none ejo azoba ari gwegwe undi ejo bundi hazoba ari ubundi ejo bundi azoba ari rukabo njegwe muhaguruke mu mpane twebwe mu gisirikare biroroshe afande hani yugize ikosa aragufata akakuzirika akagushira hariya ariko ndakugira umwanzi nimba gukubisemo ibyumweru 2 cyangwa ukwezi akagukura amato wa musenzi we subira mu kazi ukagenda ukagakora namwe ni mubafata abandi mubajane hariya mubahane ni murangiza kubahana mumubwira ati mobilisation yawe yikomeze kwa kundi byakabanye ubundi nawe ni bari finance nawe subira y'igwenda ukora ico mubona mushobora kumuhana n'ukumuhane ariko abafaransa barabivuze neza baravuga ngo le range sale c'est la famille ibintu byose z'ubucafu famille zibyicarana ikabikemura ikavuga ati ariko nakabagize amafuti saba imbabazi nakabagize bucya niwe wabiteye bigasubira bikegerana rero ndagira ngo mbwira abantu ngo ntabzacitse ibintu zose na amahoro kandi ndabizi kuko Michael ni umugabo udashobora gukangwa n'utujambo ndabizi yuko hariho nabandi bamwe bamugirira n'amashari yo kubona yuko ashobora kuba afite popularité nuko akavuga azaganira akaganira neza agakora intuze mobilisation yiwe neza byenda nimba ufite umutima bene uwo nguwo ariko abo ngabo mvuga abo ngabo n'utugara nibo babazwa nabiriya Michael azakora byiza bigatuma bagenda kugira ngo bamuharike ibintu zo guharikana ntacu bitumariye ariko umuntu nagira ikosa muzamuhane musubire mu mwigize hafi erega na Yesu Kristo yaravuze ngo yasize intama 99 aja gushaka imwe yazimiye iriya yavunitse arayizana yikoreye kugira ngo yayivure ibeho ariko ndiye ari kuyireka ngavuga ati ariko agatama kamwe iyo karese singifite 99 uriya no wacu kandi turamukereye kandi yakoze umurimo munini mu buryo tudashobora kuvuga ngo twiyibagize imirimo myiza ariko kandi ano makosa tutayasupportinga ibyo ari byose sibo wenyine n'abantu kwamusanga ko barahagurukana mu gitondo usanga bahagurukanye kibasuma ejo mu gitondo ugasanga bahagurukanye Dr. Kanyiki gwazo ejo bundi ugasanga bahagurukanye ubundi ibuza bundi uzumva bahagurukanye Rugabo ejo bundi bazohagurukana ubundi ntabwo tuzocibwa intege n'amagambo yanyu yo kuducinya mureke babwire hari ibintu bazagira ngo none bitubizi nkeka ari histoire cyangwa ari comedy hari ibintu bazabita ngo ni fiction mu Cyongereza bishobora kuba bitarabayeho nimba by'ukuri byarabayeho nta muntu numwe wanzwe muri iyi si kuruta Yesu Kristo kandi nta muntu yagiriye nabi
ariko niwe muntu wangwaga kuruta aho yagazanyura bagaza mamwirukanka inyuma abafarisayo bahebagenda bamutera amagambo gusa kugira ngo bamupiyeje kugira ngo barebe kuko bubona ico bumwishira bamunanize akazi uko ibi byose bihe bikorwa barwanashaka no kugira ngo babananize barwanashaka mwese aho umuntu wese ari no mu Rwanashaka gutangira kuri president wacu wa MRDP no mu Rwanashaka mugende mukomere kandi mumenye yuko ano magambo yose hayagenda bavugwaho kandi ikindi njewe iyo bandutse kenshi niho nza ndakara cyane kumva noneho imbaraga zo gukora cyane kibuka yuko kuri igiti kidafite imbuto ntabwo kize giterwa amabuye tibuzo ngo usanga igiti gifite imishugi nibindi utangira ugitera amabuye ariko usanga hicufuka ugasanga hiki ukagitera amabuye kugira ngo ubone kiriya cufuka rero ibi bihe bituma biriya byose bitegwa amabuye nuko dufite myiza twakoze kandi tubwire n'abarwanashaka yuko imirimo yanyu irazwi ariko nimuzana amacacu zarabaye ubundi biratangaza kumva ngo harimo abantu barwanashaka beza bagenda bagahamagara umuntu w'umunyarwanda kamagashe nuko baramuheza amakuru ngo kugira ngo barwanashaka mugeze kuyihe point nimba ibyo bazara babaye nimba ho nahamagara uko babonye mugenzi wawe bikunaniye kugira ngo wowe umwibwirire wabuze n'undi murwanashaka mu mutima wabuze aho ubona ikindi kinyamakuru cy'abangomani babarwanashaka uwo mutumaho wumva yuko magashe umunyarwanda mu Rwanda habuze ibyo banenga nubwo u Rwanda ruteye imbere rumeze gute kandi n'umuyobozi wawe turamukunda tugize gute nta munyamurengo urahaguruka ngavuge ngo uriya muhanda waracitse naka ntiyawukoze dutangire tumuvuge hano cyangwa tumutuke turubahiriza yuko tuzi yuko buriya buyobozi bwonyine buzozicara bukabikora magashe niwe bashizeho kugira ngo azoza akosora abayobozi yatangiriye kuri Dr. Kanyike akurikizaho Madame Kibasumba ejo bundi yakurikijeho Mayiko ubu kurikira nanje ubwanje yarantutse nabandi azobatuka ubu ngubu niwe bashizeho kugira ngo azomupanga abanyamurenge amagashe azotubakiriki muri MRDP magashe azotubakiriki muri AFC magashe azotubakiriki muri Kongo rero mwabanyamurenge mwe uwo ari we wese yo bari mu Rwanashaka yo bari n'ubundi nimbura akagara aho ni sawa nta kibazo yo kutugara dusangwa nibyo ariko nimbura mu Rwanashaka nimuve mu gukoresha ibintu bimeze kabiri kandi uriya ntabwo ari umuntu uteye ubwoba ngo nibe bamukoresheje abantu bamamumva ngo hari igitangaza cabaye ariko nimuve muri ibyo ngibyo kosora mugenzi wawe dukomeza ubugenzi yuko ubugenzi baca hari reka ntange message mpora mbwira abantu niki nukubwira abantu ngo tugume hamwe urugenzi aho tugejeje ni heza kandi turabizi yuko tuzorangiza runo rugamba yuko twese turi hamwe munyamurenga hari nubwo tutoburamwo ibigoryi nubwo tutoburamo abakundinda zabo nubwo tutoburamo bagito ibyo ari byo byose ibyo bizabaho pe ariko no mu ntunga za Yesu havuye muri ibyo abantu bakaza bakangwa n'ikindi cyacu cyose ntakitarabayeho ni nako Bibiliya izivuga rero ico tubabwira nukubabwira ngo mureke urugamba aho turugejeje tugiye kururangiza ikindi cya kabiri abafite imbaraga ni mukomeze muze abari muri diaspora bari muri bino bihugu bya hafi muve mu bisirimba ari mubanze muze turwane na hano habazasente ni muze dutabara igihugu cyacu nitwe tuzocirwakira ikindi nabamenyesha nukubabwira kuko hari icizere yuko dushobora kuzobaho noneho iyi ntambara ikazagera igihe izashira ntabwo tuzohora ibi Imana ntiyaturemeye kuzorwana gusa ibihe byose Imana yaturemeye no kuzogira igihe cyo kwishima tukanezeranwa n'aba bapfakazi bacu tukanezeranwa n'izimpfuzi zacu tukanezeranwa n'ibi bimuga byacu tukanezeranwa n'aba bakecuru bacu tukanezeranwa n'aba pasiteri bacu basenze igico gihe ca paradiso kandi mirindi yo gutabarwa kwabyo kirazakugera rero ni munezerwe umenye ko iminsi mikeya tuzozamura ibendera yo gutsinda murakoze cyane Fandero gabo turagushimiye murakoze cyane